Ja, ich bin dafür, dass die Kinder بەڵێ ئەس لەگەلەوە یەکێمە کۆ زارۆکێن داعشێ وەرن وەرگرتن لێ دەوێ وەرە زانین گەلو ئەو دخوازن تەبلی جڤاکێ ببن یانجی ئەوێ هەزرا داعشێ و ئەدیلۆجیە ئیسلامی یا تندرە و برێڤە ببن. Das ist ja die Aufgabe von Deutschland. ئەڤەرکی حکوومەتە ئەڵمانیایە کۆ divê wan zarokan vegerîne ji ber ku ew di rewşeke xerab de dijîn. Frauen haben sicherlich auch jetzt schreckliche Dinge erlebt. چ دایک چ jî zarok karesateke mezin serê wan de hatiye. Bêguman em ê kêfxweş bibin ku hemû vegerin welatê xwe. Dibe ku ew hizra tundra û ya ku ji zilamên xwe wergirt dibin li vir ji bîr bikin. Wenn die vorher in Deutschland waren, divê welatiyên Almanî bikaribin vegerin Almanyayê. Ev tiştek piştrastkirî ye. Ew hemû xwedî nasnameya Almanî ne û divê hikûmet wan werbigire. Im anderen Fall wäre ich dafür, dass Kinder einfach integriert erzogen. ئەس لەگەلەوە یەکێمە کۆ ئەڵمانیا وان پەروەردە بکە بە ئاوایەکی کۆ بکاربن لە گوری کەلتورە مە بگونجن. Irgendwelche Programme bieten, wobei denen geholfen wird, sich divê têkevin bin çavdêriyê herwiha alîkariya wan werekirin da ku tevlî civakê bibin. Ja, man muss sie natürlich betreuen. Bêguman divê alîkariya wan werekirin nabe ew bi tenê bimînin divê jaliyê kesên pispor û derûnnas ve alîkariya wan werekirin. Ez bawerim ku em dikarin wan careke din wergirin û tevlî civakê bikin. Gut, man könnte natürlich jetzt Belê em dikarin wan têxin bin çavdêriyê lê wê demê em ê nikaribin wan tevlî civakê bikin. Dibe ku ji bo demeke destnîşankirî têkevin bin çavdêriya derûnî. Da ku ji hizra tundrewiyê werin dûrxistin û careke din tevlî civakê bibin. damit man vielleicht erkennt, ob da noch irgendwelche